Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Filipos, Kapitulo 4, versikulo 19. Ngam ti Diyos, tibang punno kadagiti amin akasapulan nyo, gapo iti kinabaknang kandayag na, babaan kan ni Kristo Jesus. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Si Dan pa'y man, nanang. Naimastoy si Dan tayo. Daniel, anak. Gininahid ka lang mga na. Ken, inutin tayo ti sidaan. Tapno adda sidaan tayo, inton malam. Kayat mo ka diti saan nga agsidain ton rabi ha? Nanang, mabisinak pa'y. Kayat ko pa'y timangan. Isigim manan ta kinarawot mo nga ubing ka. Sige ating, alaam da ito si Dakon. Sana balikan niyak, oray sa bawlaang umanayan. Agihamanak manang Ella. Ruamong tumot nga mintaading mo, Ella. Okay laang nanang. O sige, alaam mo ito si Dakading. Bayan nyo anak ko. Tainton adaman ng aramidan may abalay, wano building. Naimas tumanan ti sidaan tayo. Kanon to pa'y, Simon? Nabayag kan anabakante. Ang mga no tumangad tayon ton iti barsa nga, sakbay ang mapasamak da ita. Masakit ti panagsasao ni Olivia. Masairak kas ama. Tunggal maditi sarita na. Diyos ko, tulungan na kami kadia. Ikan na kumamat iti pagtrabawak. Iti kasta, maisabet dagiti kasapulan mi iti inaldaw. Nang runa ita kat ngimato amin nagagatangan. Di na kami kumabaybayan, Diyos ko. Imbaga madi na kami baybayan. Iso mamati, kan agtalakaken ka. Ella! Sa dinudayan mo? Apay ka din, nanang. Nakitam ka din ni tatang mo? Ay, saan, nanang? Agar-aramid ak ngamin iti assignment ko, dita siled. Makapasuron ta, ma'am. No saan amulanglang, saan ko maakastoy ti rigat ti biyag tayo ita? Maawatak ni tatang, nanang. Nalpas mo't ngamin ti inaramid dan abalay. Idi pa'y ngamin nga ibagbagak, nga agabrod laangan. Tano pa nagkarpentero lang tinamnamaan na, awan ti mapasamak. Injak mo't kayat nga umadayo ni tatang. Anya? Amom ka di ti sasawam? Kayat ko nakadwa tayo ni tatang, ngam ti umadayo. Anya? Ay na, imalakan samot iti kinaawan panunot di amam. Good morning, Simon. Kumusta ka na? Sir Ruben, nasayat lata. Sa anak nga awagan iti, sir. Brother ko namlatan. Kababain mata, sir. Empleyado kayo di munisipyo. Basta awagan naklatan iti Brother Ruben. Ayaw gayam. Di mat karpentero ka. When, sir? Brother Ruben. Kasta Ay, awan ka di obram ita. Awan nga rod, brother. Bakantiya kita. Napirdi ngamin ti Bobby dati simpaan mi. Katno kayat mo, si kanti ag trabaho. Ay, kayat ko, brother. Wen, kayat ko. Ibagayo no kaano ak amang rugi. Aday ta, asidagan ang maluto ti balato nga sidaan mi. Ay, nanang. Aday bagak. Sanak man nga istorbuan si ka Daniel. Madama ti panagluto kiti sidaan tayo. Kuwa nanang, makapangpanganak iti barbecue. Anya? Nalabsak ngamin ijekan to ti aglaklako iti barbecue. Naggatang dagiti kakadwak ang naggapu iskwilaan, nanang. Kat ita? Ikanak man mat iti igatang ko. Tainak man mat gumatang. Naglaing kan nga ubing? Saan asyak tirang-rangam? Panawanak man dito
Nanak, kaya't ko lang matigumatang iti barbecue. Diya amam ti dawatam saan asyak. Panawan na kunak ne. Dandanimad gaya malpas ti obrayo, Brother Simon. Wen brother, tatalo kami ang nagubra. Nagpintas ti pakabuklan ti unag ti simbaan. Itapay laeng. Wen brother, nagpintas ngamin dagiti materialis nga inorderyo apang bubida. Husto ka, brother. Napagtutulagan mi ang napintas a klase ti maaramid a bobida ti simbaan. Gapu tabalay ti Diyos daytoy. Katnas ka na napintas, ka natibkar. Saan ang madadaal iti anay? Uray no agbayagpay. Wen brother, kat itamat lang daw, malpas mi amin dagituyen. Ay na, dakkel ti pagyamanakan ka, Brother Simon. Nalaing ka talaga, karpentero. Namaster kon daytoy a trabaho. Gaputan na bayag mo na trabaho daytoy, brother. Nasayat mo, tanakaumay ka itaakasangay ko, Ruben. Wen, Madam Carmi, inawis na kami matamin ni Mayor. Ba nagapagyamanak mo iti kaanakak, tasaan nakapinaay. Naragragsak ngamin no ado ti tao adumaray iti kasangay ko. Kaslangarod saan akasangay dayto apasken, Madam. Kaslamot ten piyesta. Kasta ti kayat ko, Ruben. Ti ado ti dumaray iti kasangay ko. Ay, uwan gaya, Madam. Madaman samat ti paaramid mo iti rest house mo, ijay baryo. Wan, Ruben. Family rest house minto dayjay. Agkasapulan ka kadipa iti karpentero, Madam. At day rekomendakan ka. Ay, wan. Ado pa'y atao ti kasapulak. Katamok ano si kati nagrekomenda. Awan parikot. Agyaman na kiti panagtalag mo, Madam. Paumayak tulatan dito'y balayo. Iti kasta, makasari tayo itinasaya at... Agbagtit ka din, Simon. Apay adin mo inala ti sweldom. Simbaan ngamin dayjay, Olivia. Iso nga offering kulatan ti panagubrak ijay. Anya, apay, ado ayat ti kwartam ta libre latan ti serbisyom iti dayjay simbaan. Sana kasta. Ngamkit di, balay ti Diyos dayjay. Oray, pay! O ita, anya, nga tayo, gapoy iti kasta nga inaramid mo. Sana bali Ado mo ti groceries ngintad ni Sir Ruben, nakaroba tayo. Isuntin nalak. Ay, bayamon dayjay bakit? Parabor pa'y nga ado ti sumangbay. Awan ti parabor, tadi mo awatan. Aging lalaing ka, kunamlano asino ka asanto, tadi mo kat inalan ti bayan ti nagbannugan. Nakarubuat akon, Manang Ela, mapantan. Alaang mo dagito yung biskwit kan Diyos, tabalon mo. Awan ka di kwarta, Manang. Awan ading ko, oresyak, kastamit lang ti balon ko. Wapay mo't nga minasan ngayon nala ni tatang tiswildo na. Saan mo matlaang amaawatan, taubing kapay? Maawatag, Manang. Nalaingak tupay. Kastoy, Daniel. Inlibre ni tatang ti panagubra na iti simbaan. Tapanagyaman na iti Diyos dayjay, iti kinaimbag na kada tayo. Naimbag ka di kada tayo ti Diyos, Manang. Katawan mo't kwarta tayo. Umapalak nga rod ka dagiti kaklasit. Nagado ti balon da iti inal daw. Ala, intakit din nag-eskwela. Itulod ka pa'y. Nay, da kayo matgayam, sir. At dayta ka manen, Brother Simon. Sir manen. Kwa, brother. Anya ka di ti maipay ko. Ay, umunig kagayam. Ay, saanen. Imbayak. Taited ko daytoy may sakilo abangos. Kan may sakilo matakarnit baboy. Ha? Inlakam kayon itay nagpalingkeak.
Ay, kwa sir. Ay, brother. Nakababain sa amat. Apay ngay. Alam kit din. May saka na parabura ka aruba. Iso ang maayatanak matkan ka. Agyaman nga rod, Brother Ruben. Awan mo't lang amin si daan mi ita. Kasta ati brother. Narigat mat no pabainan nakpay. Basit la abanag mat dayta. Ay, dakal abanag dayto yan, brother. Kababain pa ikit di kini misis yo. Kinapudno na. Isupay kit di tinang bilin kanyak. Tapno iyag ko ditoy. Anya? Talaga na sayati pa nagpuspuso yung agasawa, brother. Hello, Madam Carmi. Nakaawag kayo, mat. Juan, Ruben. Naistorbo ka di. Saan, mat, madam? Break time mi ita dito opisina. Timing nga rod, ti awag ko kan ka. Apay, madam. Adda ka di parikot. Awan mo't kit di, Ruben. Kaya't ko lati agdamag may papankin ni Simon. Ne, apay, madam. Adda ka di parikot iti trabaho na? Awan, kinapudno na. Kaya't ko ti agyaman kan ka. Ne, tahapay, mat, madam. Gaputan nagagat kan napintas ti trabaho na. Nasayaat nga rod, madam. Saan ka nagbidot anang irekomenda kan kwa na? Gaputa amok ti klase ti trabaho na. Mano ka di ti anak ni Simon? Talo, madam. 2 taon pa ila di may katlo. Apay ka di adamdamagan yo? Kwa, awan. Saan ko pa'y amaibagay ka? Ngam ibagak tumatlakan ka. Kasta ka di, madam. Karne mo tayo iwaam, Simon. Kan adapay bangos. Saan mo pa'y matasweldo ita? Kwa, bakit? Inted ni Sir Ruben, akaruba. Anya? Kat, imbag man tayo nalam. Mabain ako mga rod, Olivia. Nasaya at nga rod tayo nalam, tawan si daan tayo ita. Diyak kumakayat itay, ngam ipilit na met. Ay, unay kan, Simon. Kurang pa'y day tayo tada bayad, di saan mo idi nga inala asweldom. Unay ka na ya, Olivia. Apay ka di akas tati pa nagpampanunot mo. Gapot ang mabuisi takmot, iti panagugugalim. Wan, mabuisi taklaunay. Ala, agpili kan iti kayat mo apantalon kan t-shirt mo, Daniel. Agpaiso ka din, nanang. Igatangan na iti baro abadok ita. Wan, agpili ka nga roden. Uray si kamot, Ella. Agpili kamot tan iti kayat mo. Amangan met na maibos na dagos ti kwartata yun, nanang. Nagbonus ni tatang niyo, tanalpas dan ti balay ni Madam Carmi. Saan mo't gayam anaimot da jabakat? No kasta, nanang. Ado ti kwartata yu ita. Tangiwat mo, Daniel. Ala, agpili kakit din. Uray 2 pares. Yes, nanang. Pati sapatos kumapay. Uy, sumubsobrakan ading. Laglagi pa. Igatangan tayo pa'y ni ading ta. Kastamotan ka ni tatang. Kaya't kumat nga rod, manang. Abarbaro amin asuot ko. Inton sumro kak no Lunes. Sige, agpili ka nga rodan iti sapatos mo, Daniel. Agyaman ak, nanang. Kuma, kastuya ka na yun. Uy, saan ka unay anatagari ading? Kababain ka nagiti tao dito imol. Anya ka diti gagarayo, Madam Carmi. Ada ka din nagbasulan ti asawa? Awan ti nagbasulan na, Olivia. Kinapudno na. Ti asawam ti kapintasan iti record kadagiti amin ang nagtrabaho. Iti rest house mi. Ay, kwa, madam. Agpapada kami mat ang nagtrabaho. Sana pudno da ita, Simon. Renevyok amin ti CCTV. Nakitak at talaga ti kalidad ti trabaho. Oray awan ti mangbambantay kada kayo, agtrab-trabaho kalatta. Kwa ngamin, madam. No trabaho lang kanyak. Apay, madam, ada ka di manan ipatrabaho yu ka ni Simon? No ita, awan pay.
Ngam nakaumayak, taitad ko ti regalo ni Simon. Anya regalo, madam? Uwan nga agpaiso, madam. Nagdakil lang arudan ti bonus ko, iti panagtrabaho iti balayo, iti lasod ti 2 bulan. Oh, adoy. Awatom da ito'y susi, Simon. Ha? Apay da ito'y asusi, madam. Susi ti balay da ita. Regalo kada kayo iti pamilya. Ha? Pudno ka di da ito'y, madam. Sana ka din tagtagain na plaeng. Pudno. Nasaon ni Ruben nga agab-abang kayo dito'y. Angam, dakil unay da ito'y abanag, madam. Ay na, agyaman kami unay iti kinadakkel ti puso yu, madam. Gapuday ta iti kinasaya at ti asawam, Olivia. Mapagtalkan ken naparabor a tao. Iso a deserve na ti maikan iti parabor. Yehey! Nagpintas ti balay tayon! Wan nga agpaiso, tatang. Nagpintas ti balay tayo. Fully furnished. Sakit, adda tayo pa iti may sa subdivision. Uray siya kan nako. Kaslasanak pa'y lamamati, abalay tayo da ito'y may sa ayunit ita. Ket agab-abang tayo lang ini. Gaputa nakita ni Madam Carmi ti kinasaya at yu, tatang. Nagmula kayo, ket ita, nagapit kayo mat iti parabor. Talaga anasayaat ken naparabor mutlaeng ni Doña Carmi, Ella. Dakkal mutlaeng ti pabor ni Manong Ruben akaruba tayo. Isutirang tay, tapno mamamok ni Madam Carmi. Uwan, tatang, dakkel a parabor day ti kada tayo. Ay, talo pa iti silad to'y balay tayo. Saggay sa tayo nga rod iti silid Manang Ella. Uwan, sa balin to ti kwarto mo. Kasla sa anak pa'y mamati ang nagpintas ti balay tayo, Simon. Kastak mat Olivia, jak mas baalan ti ragsak ko. Agyaman tayo unay iti Diyos. Ta isuti ng idalan, tapno maaddaan tayo iti kabukbukudan tayo abalay. Uwan, Simon, agyaman tayo iti namarswa. Jak pulos ni namnama ama paraburan tayo iti napintas abalay. Ti Diyos saan na abaybayan dagiti anak na. Ituloy tayo ti agtalak kan kumamang kan kuana. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Marilyn Masadman. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.